Hey, that was why you didn't pay you. Wogusuji. Sure. Akramo, why out there? Akramo, why out there? Ghana pe and a bunia, and then Mampani Mahama Chakunyaswa. Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVGH so what friend me Ajoa searching. Ebusiafo Odia Henkan a journalist na Odini Juma e despite media na debia me kasa Mrs journalist fo ni bi ebi. Ye ka bone na omo wo ne ye ka journalist fo mo ye neutral mo ye papa. No ye president na ba ya de papa me fa so ye NPP na ana ye ndc ne be bo about because Ghana at the end of the day na ye kasa fa. Now you see this particular journalist Odia Henkan just say me who is as a journalist that na na do your be bona about so Mahama your be bona about so Trotro, tell me in answer your fubi. Trotro a means of transport in Ghana. Obian one for Trotro da. Me kind another damn kwaku for the America war place of Babel penny on it of Mafuko for Trotro away Kanishi. Amukodi Kalipo, a G babia. Hey, that was why you didn't pay you. Wogusuji. Sure. Akramo, why out there? Akramo, why out there? Ghana pe and a bunia, and then Mampani Mahama Chakunyaswa, Inipa Elson Muse Yesu, Mampani, you got enough ye, Inipa Bicano. Na se usuni bane de yansesa esuni awia na eboye no nipa ya de na ya momona baso nanado muhuni so obonsam waye bia magana papa omampani mama nso guso wo ye bi magana omampani mama ba ye wa beka se petrol bo ma afom wo baifo Odia Henkan kyerɛ sɛ ye fa ni di no buo na kyerɛ sɛ entontom na nkanfo bi a wo bi enfa ma nanado the former president John His Excellency John Dramani Mahama Gagai because papa na be ye bi me say it takes obi an dream with that ho it takes obi a say or dream kwachi it takes obi a also say any party binti na or your politics na emom the Ghana nti ansa na we hu say na do dan kwa kufu ado Gagai papa na Ghana fo so your bonsan ju wu no sa papa no or your Ghana munyami o because me say dollar rate course ro kra na Ghana moki kemu na never bo ye den kra no and the dollar rate I drop you dollar was 10 bank ye 10 okwa bon 10 11 and so no in the insu 4 cedis insu na do ne pen so dollar rate no was so na ye ku na insu ye 3 cedis and then mo back just say bibia akosoro so dollar rate okoko mo se petrol so ate na me pese me bisa say petrol na so ate no Mahama na wa ya na sa to force ya na se do nkete ana hwanya na me pese me bisa say Miss international markets, your friend is saying fuel prices now dropping, eh? Senka ye kapa Ghana price and fuel on a 4 cedis. But taxes are in this for dear Gusunti and Papa could do 9 cedis. So now a motor 9 cedis, 50 pesos, and do 10 cedis more. Now, maybe percent the say international markets and market and say fuel prices no cost. Na se mu nim na mo sans increase prices no mo mana endu ho and that de dana. So obi any business any nka ye ka de anka go on na ye Ghana ye filling station inti se nka dollar e ofe ni say any ka mo fa petrol ncheche send this for mo se mo wan ho de am na fuel prices be fema mo fa go filling ofe ni say petrol fuel ni ncheche ni ye hu say Ghana ene ye de anti no fuel prices na akoso kranti no ye de be cheche mo ye fo pa when this for ni be no mo ye fo ah Ada your friends and filling stations no omu dwa no so omu akọ market akoto international market akoto fuel na ne bo ye din a anka omba no komete to so meboa na ndi si for to fuel so na ndi etumi to fuel bebre yate international market ne surprises no ekosora na se fuel prices no ato force ama na engina 9 cedis na no mo ka se international market na akoso nto omo so omo increase the prices na ye be hwe wo kromi ha na Ghana fu bebre na adwen no onwe yi ato carry kwanso na lorry faso adwen na apache adwen ne nya adwuma ada ti se obi na regulate adwen ne mo Ghana fu bebre no mo adwen no ti se ye hyeda for mo gira ho na regulate adwen no one by one asa na etinya ye dwo because adwen na ada abanya aba oko 2 years teachers actually say 6 months was a 1 year one more 2 months pay was a 1 month pay nurses onti omoka kokwa afun nyomu sika dollar rate mo se akọ femi so ade bukwa na ekosoro chese bibi enti ya pese John Dramani Mahama na NDC for His Excellency mo ka chenye se ye ba ye ko 2 years ade we na ya ye beda mo ase fuel prices na international akọ femi na
anything no affect Ghana na yeso ye de akofa mo se Mahama na waye Mahama otu petrol His Excellency John Dramani Mahama otu petrol otu oil and mix the petrol and a diesel Ghana ha ye be hwepa mo de te say one tade o one touch fi sika ni kro mi don pom se bankers no mo nkora mo ko bi so managers no almost sika na mo de eto no kra so ati ne sika na bi wo he na de akoto bank and mo hu asem nkan na fuel prices akofa dollar and this if mo ye wiki che say this if mo ya mambofo ho aseda che say mo gina dollar ho na petrol ho na che say mo yi Ghana for adwen fi so Ghana funds adwen ni sheda nya adwuma che say ye force o mo regulate am mo adwen na dase kuto ni ntino wo so wa fall am no mo di achi penu toto e di achi say fuel prices aba fam dollar rate aba fam ti John Dramani Mahama has become the best president in the Ghana yenya. And he says John Dramani Mahama the worst president in the yentu where a cha yentimi yimfi wuti o. Eswana yesu abatiltil and obwa because the second come you kwai west me chese ye hu hwe wo man because the prices was so and call came about fine send people for ntimi aye no aba ya and no problem because na mo ye incompetent na will be a competent na aba ya me how ne say na mo ntimi abete dollar so na nyama prices e wo fema esa mo abete dollar so na prices no still na e rise ya mo pesa mo chayen sen yeti ye mu bi mu say ye dollars and ye dollars na ma akwa kwose dollar na chese dollar no $100 no menya ne be 1000 na ma akwa kwota ade ne bo ne ese erade akopon was bold enough say fit to fanko e kwansa wom yenye sa akwa no if you say professor if you say His Excellency J Kufuor free abem e kwan no bi takreda na not they taking this bold decision. This is a leader our case Ghana for mambeko secondary school obi abanko ni free and you are telling me say yamfa do to me nkata na na the record. How dare you Bernard Mona, who are you? I know some say out there ko pekete you go everywhere no about pekete. And then what is your contribution for you to attack the former president? Say the record never be to me. When my visa how back home. Do you reply my name on the kusem wo fom. Ma twene mu se de menti ase ye tie na se me hu so bitimi te ho. Wo so ye doctor. Excuse me, enye omu nyinara but ebinom a me susu se sometimes mo from so omo ye doctors, professors. But o ka bibi afa amanyoku we hu a na odo ono ni interest nko en kasa toda na sebi na ama emfie dodo odi ko school no na sebi akwa one day foolishness. Excuse me for my word. Oh, exactly. Whenever ye ko election obi timi be ka kire wo se Zungu fan koto aba amfa ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia entini lusuye enye analyze election yakwa nyina wi ni busa se enti election no figure sign ni di lusuye Zungu nyina ye kan vote ebumu a is less than even 1 million or so, but we lost election with a figure margin of be about 1.7. Fanese Zungu for no kura nyina ekokoto sa aba no edema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yes nanka deficit o yesa ke de win election nanso enye saa so na yeden etie ya na mintam pe tribal politics because ya na me believe in the competency than tribal memeti ha Zungu ametimu my NDC pen former NDC chairman no me hwe se mi wura Zungu na me hwe se majority no NDC fo a aya na me wura eho ne se ase NDC fo ne brebi o mo de hye yetirim se yedie ana wo hia normal patcho testimony entima amanyo se mpuntu okura no otimu a onwene se amanyo ko na woto abadema no eso nya mpuntu ofrim but omoto abasa NDC na hwe mutim sa eteki MPP ana MPP ba power ye nhihye ya nhihye no cover obiama ene anibia bazongo se ampasa ye to aba de pempuntu entina ene pressure aba NDC force no wo hene ba amanfo bi dinam kase Zungufo ento aba Dr. Branchampon eka bi Dr. Yewura Kennedy Japan enso eka sa asemi bi sa asem no mo kan nyina no ye san ba ye primaries
Musum ko gina sirma mosisirimfo anto aba anfa ama Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ye hwe election ayeko na say primaries ayeko before general election no asen Central Kennedy eye ni krum no percentage say no nya no ho oba northern region so a percentage say na Dr. Alhaji Mahmood Bawumia eden enya no ho na oba we ni primaries nso ansane watimi aba be flag bearer aba be dia ko general election sanke to aba na nke krom na edi base to aba dia na sanka Central region hon ma Kennedy anase Eastern region hon ma ya na manfo de kano sanka ommu Kennedy ni kasa na nko approve a kire yen say wo ye Central ni ntin Central region for to aba man 95 to 100% e ma ni nyane o primary break and so wa nwene ho say so free Central no Central for man da maximum vote no even Central crime say I remember say Bawumia kra BT no ho but no fufo na wo blame ye no no fufo no enso prove say ampa mo kasa mo de na brain a Bawumia northern region vote wo nya no no president bia enya bida na me se me mfa sa de nto aba ba na me ka che zongoni anasem ni bia say nanka yen decide say ye be traba e wo election ayekwimu ne mo kede ya pon adidi zongofo ni siremfo nyina atem say ye de munua ne brem man to aba ama no yese kwase aso na nyeden ansisa na dwene enti me crusade me champions isi ya ne say sebe me kazongo asem obi atemase because me na me found the leader of Zongo for change mano edru dwom kesepa e Zongo communities enti nanka me nye traba ne mum credit kire me say si ye de unua brew say ye de ne ba to abama no a na say wo to abama na say Kennedy no kwa ne we no na onhwehwe any vote en free Zongo for ho go so hwe Zongo vote ya free Zongo for dia enko gina sem enko kase esiremfo kra no ayede ne be kra man to abama no that's what expect say can no na bi kra be to abama wo Kennedy ni bi yes say ko premier san ko sirim na nya bi yes ko sirim na premier say ayekwi yesa ko na se yekoto aba na se Bawumia anya ne se onya obesa betima akira basa ayeden e de adidi natem didi America akira omu nyina se kwasia na nsesa na dwene asemu a Kennedy ne bra mu gina ho mu de traba air police ye de Bawumia ba wanto aba amaye no ya da o mase o ma kira nyansa efi enere kro mu beto ama no ye beto ama no amane na o mu hwehwe afri Bawumia ho no ne mu yekoto wie na se obi konya 0 wo kwa mu nko blemu se adenti na wo ye den onya 0 because una wo kira ye nse mu nua no nti anya den yanto ma no wie na wo di gu ya nimtia di atem se ye nkwasiafo se bi se ya anto ama no enti na me I don't expect se omu bi se omu nya bi na nya ya dwene no no ne mo na ye to aba wie ye no omu gu ya nimtia kira ye nse se ye kura no ye no ye ho ye mpa ni ye nyo opportunity enti se ni ye ntimi utilize na be wie na dia nyame ma ye nkwane hoɔde ye ti ase a Dr. Alhaji Mahmood Bawumia esa ba biem ne de afutuo bi o mode ma ye bia no yafa ye beto ama no amana ba be ye candidate ye wia general election nso ba bia yesinto koye ukoto abasiremfuo mienu do mama esiremni Dr. Alhaji Mahmood Bawumia esiremni anti siremfuo mienu pie wo siremu a Dr. Alhaji Mahmood Bawumia kra na ya de uko election 8 years apart achew $1 to CD ujina so to nyama yesi nyama no kra eton ma no yasan tumo ni yasan age afro asan age scan bi adan aka ho bi now 8 years so achew nipa no amusan de ne bai na o yesiremni no wasan ne siremni ni nwa siremni na yasan ko election ntina ye bia odo ne mieni ne de e wo homo mo ne mum ne watena aban no mu acha no ho afu ni nipa no siremfo ne be consider ono more than the owum dada no entinya Bawumia na wo ye ha masiremfo I am telling you ne ye to abawie ya NDC batena so no me say mo ye pa anu da menya opportunity I think say emiti Dr. Bawumia e wotafo abrana oba atafo ne delegate ni ko share ye no me menye delegate by asem na ye mahi keke so me ko ho a asem na wo kan no me ti asem na wo kan no but me ko ye me checks bi wo down ti me ko ye no me hu nkofo me Kennedy nkofo ana me hu nkofo me Bawumia nkofo so but obia transia na moti me hope say abana mo koto no we ye den me check e kire me say
where they about me and be win. Now, many Ken call for any bidding common. The idea was, and yes, sir, Baumia, and me, and get power just like that. But I did woman say, Ubi Deja will be. Most of them no within common. Come on, as me from say, Ubi, Eddie Deja will be. And you know, like, Ken, Eba. And say, that way, I say, he be, and I, our dear be will be moo. Now, me shesene no musika sana oman to abampo ama baomia because omodi otai bi kura so me get that me video sa me ya me din ka be ka kire mo say ken call for a omatimi ayi omanim say amre no last year ba eto ye no omantimi ayi omanim because na people power enti omuno mo hyase a na oman to aba no bi sankofu ye mo pagya mo hin oman to aba aye mo wanwa. Hey, Messi Nyansa Yamena de ma, Nyansa. Ubetimi a tua de awunya Nyansa da. Me catch them say, Ken call for we must say no in Antwaba because based on the name of me, but under me call me no din come me who come say about no man to be. But when you had a Nyansa na wo, so catch will be say, be a delegate, a be money schedule money scanner the idea busa say, says can be a no. I am why and the cause of that problem. Dr. Baumia be teach scan and o de ma una Dr. Baumia no ono no oye den na even though Baumia nim mo hyehyeye say we na say wa we na say wa enti na kire say mo ankasa constituency na mo ho no na police station na mo ho no mo ankasa mo na mo yesa na ma no enti den na wo de ho so mo ko Baumia now mamika say mi san kire mo say mo delegate no mo bebira adwene so mu delegate no mu be bradwe no for munim say mu delegate no kura sa ka ho na MPP lusu power aya mo se Baumia no delegate na mu koji TV no mo pagya kosoro yesa ka TV o we koye sei na yesa ka we o aya mamiska yesa mu yesa na ma no ne etwa picture bi kire ye mo say se obi akokoji ska asana wono abe delegate as delegate for the omi ni pasere yen nyine kogina wi mo obi ato aba 111 dia se delegate na nyiska dia ana yen nkoto aba no do me de me koto aba because me tinkisa because any obi na hwe obi any obi na sebi o ye kan say obi push na sana wa ya ade but ade na mo ye no na airtime because wo je na opagya kosoro ene ya maye na mo de na mo ye no sebi mo nya ni panche obi awo e MPP no den sa kwanya na mo nya mo ye delegate enti se we ba ho na eni ma bi kosoro na se mo demand more dey picture na mo ka kire nkofo na e wo ase ne se o mo susu en demand enti e ba se obi ti ba bi kora ka se koto aba was me de me pesika sa Nyansa we say no ano na delegate no da be na delegate sa ne ma we ba mo trim. I was a delegate in most Nankasa at Trassi. I was a delegate in the Okra Pamu. They are not qualified for a delegate. What kind of sir? You need more Mrs. Sheben or to first be a delegate. I think it's a delegate in the Bradley of form. And we kind of crunch them or delegates, may say based on command meeting. It tells me, say, delegate in the Bradley of form. No wonder, say, a new power with me general a DNPP party in that time. Partner your modern Ayaken would the partner them a cassetia partner partner a trip partner boss no a nipa ye delegate mo motina MPP mo ni books be mo media for MPP mo nim MPP virus mo nim bibia wo constituency and a polling station so mo bebra ko di Kennedy because mo adwene ye mo say abi ma didi agam we ni adwene agam tirim me say me oh sa ni ma we mu say sa go fo we na Ghana de hwan Charlie